दीप प्रज्वलित करेल और चाहब जे मंत्र उच्चारण श्री राहुल झा गिरधर झा करे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः कृष्णिमातरः शुभं यामाणो विदधे सुजग्मयः अग्निजिवामनवः सूरचक्षसो विश्वेणो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गतुष्टुवाग्वं सदनो वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः सदमेनो शरदो अन्तिदेवा यत्र न सर्गाजरसं तनो नाम बुद्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकदा युर्गन्तोः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वा माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरक्षदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगवां शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधे यतो यदः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम अहं जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन ससतस्वकः सुभद्रिका काम्पीलवासने मा श्रीश्चते लक्ष्मी च पद्मा बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातं वा इष्णाणि खाण ॐ मयि खाण सर्वलोक मयि खाणः विश्वाणि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रान्तन्वा शुभा अग्निर्देवता पादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु।